वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास रखने वाली हमारी संस्कृति ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। भारताचे यजमानकेन G20च्या फाटभुंयेर गटाचो नागरी फांटो आशिल्ल्या सिव्हिलियन 20 म्हळ्यार C20 कार्यागटा वरवीं देशभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जायत आसात। G20 परिशदेक लोकसंस्कृती आनी अध्यात्माचे मळार वैचारीक इनपूट दिवपी C20 हो महत्वाचो नागरी कार्यगट। अमृतानंदमयी आश्रमाच्यो संस्थापक माता अमृतानंदमयी हांका C20 भारताच्यो अध्यक्ष नेमयार केल्यात। 27 मायाक C20 कार्यगटाची परिशद गोंयांत जाता। It is mainly to help people to be healthy, to be happy, to save the environment, to have security, good lifestyle, human values, seva, as it is. Without seva, there can be no Vasudhaiva Kutumbakam. So, as our Prime Minister said, it should reach to all the corners of the country, to the major platform of the world, which is called G20. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज गोयची महर्षी अध्यात्म विश्वविद्यालय आणि भारतीय विद्या भवन ह्यो संस्था ह्या परिशदेन भागीदार। परिषदेचे उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खवटे आणि कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हजेरीन जातले। Organizing the only C20 event in Goa, and various stakeholders from different industries like education, health, wellness, spirituality, entertainment are all coming for this event. There will be wonderful speeches. There will be also a video on Vasudhaiva Kutumbakam. As this year India holds the presidency for G20, we invite all of you to be the voice to this world. विविधता, समावेशकता आणि परस्पर आदर भाव ही गोयचे C20 परिषदेची मुखेल संकल्पना। संस्कृती आणि अध्यात्माच्या मळार वावुरपी जाणकार अभ्यासक संशोधक फुडाऱ्यांनी परिषदेन वांटेकार जावचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वसुधैव कुटुंबकम संवसारीक भलायके खातीर हातान घेतिल्ल्या मिशनाक हातभार लावचो असो उलो C20 आयोजकांनी मानला। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर।